irregular migration, human trafficking, modern-day slavery are everyone's problem. Il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien qed jindirizza 68 Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda tkellem dwar l-immigrazzjoni irregolari, it-traffikar tal-persuni u l-faqar. U appella lil ġnus Magħquda sabiex tindirizza l-faqar u l-miri li għandha l-Ġnus Magħquda stess fuq din is-sitwazzjoni. Il-Prim Ministru sostna li l-umanità ma tistax tistenna. The poor have no luxury to afford us time to take our decision. Humanity cannot wait for a better time when there is no financial crisis. Permezz ta' suġġett tal-faqar Joseph Muscat wasal għal punt fejn enfasizza fuq l-għajnuna li qed jagħti pajjiżna lill-immigranti irregolari u għastqar li meta dajjes bil-immigranti jaslu fi xtutna ma nistgħux ma ninnutawx in-nuqqas ta' dinjità f'wiċċ dawn il-persuni. Joseph Muscat żied jgħid li pajjiżna qed jagħmel minn kollox sabiex ikun provdut refuġju adattat iżda saħa li ma nistgħux inwettqu dan kollu waħedna. When rickety boats laden with irregular migrants reach our shores, each and every day, we see the suffering. We feel the loss of dignity etched on the people's faces. We understand that they are caught in a web of poverty and criminal exploitation. Yet, Malta cannot do this alone. The international community must do more in the face Il-Prim Ministru sostna li l-komunità internazzjonali trid tagħmel iżjed sabiex taffaċċja din is-sitwazzjoni kontinwa li mija xejn ħlief evidenza traġika ta' falliment globali. U għatenna li Malta temmen bisħieħ li l-Ġnus Magħquda tista' u għandha tagħmel iżjed sabiex tissalvagwardja d-dinjità umana u tixpruna l-moralità fejn tidħol l-umanità. Żied jgħid li l-ebda organizzazzjoni mija f'pożizzjoni aħjar sabiex taqdi dan l-irwol biex tindirizza l-bżonnijiet tan-nies. Fl-għeluq tad-diskors tiegħu il-Prim Ministru rrefera d-diskors li għamlet fajla mill-Pakistan fl-Assembleja tal-Ġnus Magħquda ftit tal-ġimgħat ilu, illi tkellmet dwar ix-xewqa tagħha sabiex il-bniet jingħataw l-edukazzjoni b'mod ugwali f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Kien hawn li Joseph Muscat esprima tama li jekk kif l-2015 tinsab qrib għandha terġa' tintwera l-istess tama u determinazzjoni ta' meta d-dinja kienet dieħla f'millenju l-ġdid. Qal li hija determinazzjoni li għamlet id-dinja post aħjar permezz tal-miri li lħaqna fl-imkien u għala id-diskors tiegħu billi saħaq fuq il-bżonn li nkomplu naħdmu biex inkomplu nagħmlu realtà mill-ħolm hekk kif madwar id-dinja ta' kuljum popli sħaħ jittamaw f'xi ħaġa aħjar.